sibona ngani liyatshengisela eNew York. Akusitshele ngamafutshane ukuthi liyabe lisenzani kusasa. Well, kusasa ngoMgqibelo mhla ka-18 September siyatshengisela eNew York on the sidelines of United Nations, lapho abahlangana khona okuhlangana khona inkokheli zamazwe wonke jikelele zikhuluma ngezinto zomhlaba. Thina siyabe silapho ke sikhankasa sitshengisela ukuthi sifuna i-diaspora vote. I-diaspora vote lilungelo lethu njengamaZimbabwean. I-constitution yethu ka-2013 iyayivumela i-diaspora vote. Ngakho ke thina sithi kuhulumende isikhathi sesifikile esukuthi sibone i-action yokuthi abantu bethu bayaqala ukurejista belungiselela ukuthi bavote ngo-2023. Lilungelo lethu leli and njalo siyalimela. Kodwa siyabona ke uhulumende weZimbabwe uthi kumele kuguqulwe imithetho njengoba ke nxa kuvotwa kuma-ward, kuvotwa njalo kuma-constituencies. So ubona ngani kuya ngaphi konke lokho elikwenzayo? Uhulumende u-right ngoba okumele kwenzakala ukuthi kumele kube le electoral reform, which ukuthi electoral act eyeZimbabwe kumele itshintshwe ukuthi ihambisane le constitution. I-constitution ithi abantu bonke abayizizalwane zeZimbabwe balemvumo yokuvota. I-electoral act yona yiyona esuka ikhulume ngezinto ze-constitution based constituency based voting. So thina sithi i-electoral act le sokumele itshintshe ukwenzela ukuthi ihambelane le constitution yethu evumela abantu bonke ukuthi bavote. Kodwa ubona ngani kungenzakala yini konke khonokho ke baba Moyo, kumbe liyazama nje? Well, silethemba ukuthi kuzoyenzakala ngoba okokuqala uhulumende weZimbabwe uzama ngawo wonke amandla akhe ukuthi athole i-recognition internationally. And enye yezinto ezikhangelwa ngama-international nations yiyona leyo ukuthi amalungelo abantu ayalandelwa yini. Leli lilungelo labantu baseZimbabwe abaningi abangaphandle, not ngokuthanda kwabo kodwa bebalekela isimo seZimbabwe. So ukwenzela ukuthi iZimbabwe itshengisele ukuthi izimisele ukuthi ihlangane lamanye amazwe, kumele layo itshengise ukuthi izimisele ukuthi ilandele imithetho yayo, especially imithetho yayo eku-constitution. And futhi okunye thina njengamaZimbabwe nangaphandle yithina esithumela izimali eziningi kakhulu. This year alone kukhangelelwe ukuthi sizothumela almost 5 billion ama-remittances esiwathumela kuzihlobo zethu eZimbabwe. Imali le yiyo engingathi yiyo ebambe umkhonomi weZimbabwe ngoba siletha i-foreign currency njalo futhi senza ukuthi kube le-expenditure kube lokuthengiselana izinto eZimbabwe ukuthi i-economy iqhubeke. So abantu laba abangaphandle kuqakathekile ukuthi banikezwe igunya labo lokuthi bavote ukwenzela ukuthi laphona futhi uma befuna ukuyi-investa eZimbabwe ba-investe bekhululekile bekwazi ukuthi inkokheli ezilapho zinkokheli labo abazikhethayo ngokwabo. Sawubonga kakhulu ke baba Moyo, ungadinwa kusasa. Hayi kulungile mfowethu, kubonge nami.